Mr. Douglas. Yes, hello. Halo. Magi mule su Amerika demu fudanga. Na fura ki si janci fakka. Loko peceka joka kampommu. Maka daki ira wettue irah evi fassedeno di 50 juta. Joka no Amerika le sutono Andreku si bawa beningku. Idi lo tanggungi cocok to dek. Tonga nggak to dek? Tak dampang marah aja kak. Pura nak malah di. Napa? Dewa podaki maka da. Lo nak juga? Lo nak lesu. Magi memengi. Pasa berenai rotwe nasaba maka daka ternyapa kapawatuna. Nasaba irisa maka kuangnya ga sedi virus lete asa corona. Iya. Jadi ku Amerika ya rotwe malada mupa. Ya. Kak nole ternyapa watuna. Oh. Pace siloku. Jokana deto puisa maka da maka kuangnya pas suga isi mondro Amerika ya regade warga Indonesia. Persoalannya Purna malah di bank. Purna malah di koperasi 50 juta lo wong kosoki joka Amerika. Nah dia mau jadi mau pecueka. Maga nih kumaku nih roh. Ingat lo tanggung jawab. Terpasti joka ki maka kuangnya. Napa maku kuangnya tegen ni oleh-olehku. Pak angkano lesu ale memang na oleh-oleh. Aji itu boleh ku angke nada. Iya. Sama yang penting uti wiriki boleh kurao boleh mabela. Oke. Jadi yang kau uti wiriki uang dolar, di dolar. Awe. Terima kasih banyak lolongan nih Dwina. Oleh-oleh na boleh dolar. Wow. Bisa. Liberty, terima kasih. Ufo dilandra sih kok sedih. Sedih fakutan aku. Kale suni boleh kampo joka kampota. Aga pas sabar telo si lesu ke mat mai sopeng. Aga pa lesu ki mai. Iya. Nasaba menyaman nak menurut sopeng. Oh makiro. Wangga nih kampoku kue. Ya, aganak kue tapoji ku sopeng, aga. Iya Andrena. Tauna. Bahasana. Adekna. Si bawa cuaca. Iya. Nakanangi, imakun Rena keto poji. Aja